Dobrodošli na video kurs osnovnih veština prve pomoći. Pred nama je serijal sačinjen od 7 kratkih filmova u kojima će biti prikazano kako postupati onda kada je naša pomoć potrebna drugima. Gotovo je sigurno da se svako od nas već našao u nekoj izazovnoj situaciji u kojoj treba reagovati brzo i preduzeti mere bez kojih bi nečije zdravlje moglo biti ozbiljno narušeno. Nezgode, povređivanja ili pogoršanje postojećih obolenja, nažalost, dešavaju se svakodnevno i nemaju sve isti ishod. Međutim, ono što u takvim slučajevima može napraviti suštinsku razliku jesmo mi sami. Svako može pružiti mere prve pomoći i to je prva stvar koju treba da znamo. Naše veštine, spremnost i prisebnost nekada su čak i presudni u kriznim momentima. Iz tog razloga, usvajanje znanja iz ove oblasti i njihova pravilna primjena predstavljaju važnu kariku u lancu lečenja. Istovremeno, to je izraz brige za ljude oko nas. To je dokaz solidarnosti, kao i način kojim povećavamo sigurnost čitave zajednice u kojoj živimo. Zato počnimo sa edukacijom. U današnjoj lekciji obradit ćemo temu besvesno stanje i detaljan pregled povređenog. U ovom segmentu prve pomoći pokazat ćemo postupak detaljnog pregleda ukoliko sumnjamo da je osoba u besvesnom stanju. Prvo što radimo, prilazimo povređenom, hvatamo za ramena, blago prodrmamo, da li ste dobro, da li me čujete. Ako me čujete, otvorite oči. Tražimo bilo kakvu reakciju na bol ili mimiku na licu. Dalje, krećemo da radimo provjeru glave, potiljak, vrat, proveravamo usta, zabacujemo glavu da bi oslobodili disajne puteve i slušamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ukoliko osoba diše, nastavljamo sa detaljnim pregledom. Dalje što radimo, opet proveravamo ramena, ključnu kost, provlačimo ruke da bi provjerili kičmeni stub, povučemo svojim rukama kičmeni stub. Ukoliko nema povredu, nastavljamo dalje, hvatamo jednu ruku, bitno je da ne pomeramo ruku dok god ne proverimo. Proverimo sve zglobove, ruku koja je do vas stavljamo po 90 stepeni. Prilazimo, hvatamo drugu ruku, vršimo pritisak da bi napravili reakciju na bol ukoliko povređen ima povredu. Proveravamo sredinu grudnog koša, stomak. Ukoliko je stomak tvrd, možemo da sumnjamo na unutrašnje krvarenje u stomaku. Proveravamo kukove, proveravamo jednu nogu, pratimo da li ima reakcija na bol, drugu nogu, proveravamo. Najvažnije je da pozovemo hitnu pomoć 194, da kažemo gde se nalazimo i šta se dogodilo. Lekcija koju smo upravo vidjeli prikazala je osnovne mere prve pomoći koje treba primeniti u datoj situaciji.
Njihov cilj jeste spašavanje ljudskog života i očuvanje zdravlja povređene ili obolele osobe. Razlika između brzog i lakog, odnosno teškog i sporog oporavka pacijenta, nekada zavisi samo od primene tih mera. Stoga, što više znamo, to ćemo više moći da pomognemo. Što je više onih koji znaju, to je svako od nas sigurniji. Zapravo, najvažniji smo mi. Ono što uvek imamo sa sobom jesu znanje i veštine kojima možemo spasiti ljudski život. Potrebno je samo malo vremena kako bismo te veštine naučili. U tome mogu nam pomoći ustanove ili organizacije koje svojim programima doprinose širenju i daljem usavršavanju tih znanja. Ukoliko imamo priliku, pridružimo im se, postanimo deo rešenja, naučimo nešto korisno za sebe i za druge. Važno je. Važno je zato što na taj način postajemo deo brzog odgovora na izazove sa kojima se možemo suočiti.